Domaća publika prvi put ima priliku da pogleda samostalnu izložbu Dobrija Stojanovića. Poklonici likovne umetnosti možda se sećaju da se ime ovog umetnika pojavljivalo ispod grafika na bijenalima Suve igle. Mislim da je crtež stup postojanja. Crtež je ono prvo što čoveku iz ruke izađe i to je nešto najiskrenije. Posle toga kada vi radite sliku, skulpturu, grafiku, to je sve neko dorađivanje. Tu možete i da pogrešite i da ponovite, da idete lazuru preko lazure, pastu. A kod crteža nema puno ispravki, znači jedna koncentracija veća. Za prvo veće predstavljanje u Užicu autor je odabrao 36 ulja na platnu. Ona predstavljaju malu retrospektivu jer su nastajale u rasponu od 18 godina. Tu se prepliču nadrealni elementi sa elementima fantastike. To su nekakvi moji snovi, doživljaji, maštanja i zato kažem se tu prepliče i san i java. Ne znate gde prestaje san, gde počinje java, gde počinje stvarno, gde počinje nestvarno, gde počinje iracionalno, a gde racionalno. Eto, to je nekakav svet. Čovek treba da bude okrenut sebi i dosadan bez obzira na aktuelne pravce umetnosti, odnosno u oblasti kojom se bavi, kaže autor. On danas radi kao profesor za crtanje i slikanje na Fakultetu primijenjenih umetnosti u Beogradu. Prvo sam završio Akademiju primijenjene umetnosti, pa Akademiju likovnih umetnosti, a potom sam bio u Belgiji skoro godinu dana na Akademiji njihovoj i na Španskoj akademiji takođe i normalno sva ta iskustva koje sam stekao ovde u Beogradu na dve akademije i tamo pokušam da to prenesem studentima. Međutim, moram da vam kažem da ima vrlo malo talentovanih ljudi, a razlog je što odmah posle prve godine uskaču u nešto, ne savladavši, znači onaj akademski crtež, kompoziciju, boju, uskaču u neku konceptualnu umetnost, u umetnost proširenih medija, a to su instalacije, objekti. I ja nisam protiv te umetnosti, mora i to da bude zastupljeno, ali mislim da je to umetnost koja nema duha, koja nema invencije i mislim da ta umetnost ne može dugo da traje. Radove Dobrija Stojanovića vidjela je publika širom Evrope od Brisela preko Liježa, Zagreba, Beograda do Bitolja. Učestvovao je na preko 250 grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu i dobitnik je 15 domaćih i 6 internacionalnih nagrada. Možda je najlepši običaj u našem narodu kad dođete čoveku u kuću i posluže vas sa medom i vodom. Vi uopšte nemate osjećaj, ne možete da kažete da tu ima jagorčevine, tu ima behara, tu ima raznih trava, ima kupureka, ima procvetali kajsija, šljiva, šeptelija, vi to doživljavate kao med. I ta slast, ta opojnost je u stvari to dobročinstvo. Kad gledamo ove slike, mi u stvari imamo taj osjećaj da je to jedna celina, da je to jedna duša, da je to jedna ruka, da je to jedna sigurna svest i strast. Ovde se na neki način nadigravaju svest o tome šta je to vidno polje, kako se ono sadržava u poreklu, kako se sadržava i pojavljuje u biću umetnika. S druge strane, kako to vidno polje, kako ta svest prelazi u strast. Ona količina, ona finoća, ona rafiniranost boje, ona estetizam samog crteža koji ne prelazi u dosadu, koji ne prelazi u mrtvilo, jeste u stvari to kako se u umetnosti Dobrija Stojanovića ona ideja evropskog nadrealizma nastavlja. Oni elementi koji su se, na primjer, pojavili kod Francisa Bacona, koji se pojavili kod Andreja, koji su se pojavili kod, da kažemo, malog, ali velikog Dragana Lubarne, koji se pojavljivali kod Dobrovića, Save Šumanovića, svi su ovde sastani. To je u stvari jedna velika sinteza. Na kraju zato je Dobrij Stojanović profesor na akademiji. Zato što je on mogao da poveže od svih dobrih sve ono najbolje, a da ostane i dalje Dobrij Stojanović. Eto, uglavnom mislim, kad govorimo o nekom posluženju, mi smo večeras u prilici ne da budemo posluženi, nego da budemo i pričešćeni. Ja se kolegi zahvaljujem i vama i čestitam i izložbu proglašavam otvorenom. Slike Dobrija Stojanovića mogu se pogledati u Gradskoj galeriji do 24. maja, radnim danima u vremenu od 9 do 20 sati.